Alright, ake ngibingelele uMelisizo ubungusa wamNomia phansi Friday kwaseNkosi yaKwaNkulu induna engiphethe usabelo okwaMadela njengamanje nginensizwa ehambe yacela umzali ukuthi akavela ashisa impepho ngoba sekonakele hamba kanjani Nkosi yakithi njani futhi ngiyaphila qhawe lakithi siyaphila mfowethu sikubonile wafike wathi va sawathi sijabulisa igazi wabuya wathi asihambe kocela impepho ukushisa impepho emsamo ithini lento ake ngicela ngibingelele obingelela uTJ Lasi badideka abantu abaningi uTJ Lasi bamazi ngokwegama ngokwengoma bangazi umthembisana okay umise jabulisa igazi lona umfana wasempangeni leyo buka onehla amancane ngifike ngathi vembu njengoba usho nje mfowethu ngojabulisa igazi okay bengiqala ke lapho okay yeah ngashaya imiliyoni awusibona madoda angithi wasongo kwaphela ngawakhi before okay so ngaqoqoza ngase ngibuya futhi number 2 ngazoshisa impepho emsamo ngoba ke vele oshenge nawe uyabazi usuphindile futhi ngeke phela ngeke mangaki ke manje lawa miliyoni ase-2 phela njengamanje i-album yesibili le ngale yawo i-album kwakuyi-album leyokuqala bafike batomula le ngangithi ngiyidlalela-ke kuleyo ke nje sithi ngize ngiba serious kulena batomula le noshenge yabona le ezinye ingoma ngiyabona ukuthi shuthi ngidlalela labantu laba abangakhonza i-TikTok abalandela ingoma kakhulu okay mfowethu manje ke usithembisani ngonyaka ozayo ngoba phela usho ukuthi mawuzolokhu ushaya ngama-miliyoni sesikubheke njengomuntu wama-miliyoni hayi ngonyaka ozayo mfowethu ngithembise okukhulu kakhulu ngoba ngiplana indaba ama-EP ama-EP ngibona ngathi wona aveza kakhulu abantu ikakhulukazi nje ibandla leli eliselisha kungabe lokhu likhipha ama-EP selivela kakhulu yabona so iplan lami nje lele lapho ukuthi azithimele ngoJanuary ngoFebruary iyeza EP iyeza ngoJune iyeza mabona lapho ake manje amasezini nganga ukona lo shuno ushaya ngathi wangala olundi iqiniso hayi kahle futhi ushuni vele kahle ulundi nobuka ke ngithi mina izinto ezifana kufana noDondotha yabo nje osaliwa olukuzayo lapho kolundi obuka sinekani vele okay angithi phela sasibukela mina nje ngibona ngimfisha kanje na insizwe impela ngibhekene nayo iyazi ukuthi hayi isibhekene nini ukuthi ngifike asikona madoda bana kusho ukuthi thina njengamanje sizothini la sizoncenca la kubahleli bemcimbi ukuthi abasitashele nanga umfana wama-miliyoni yebo mfowethu ikhulumele ngeke la khulumela ikakhulukazi nje kubo bonke abantu abenza imicimbi ngingasasho bona laba bemicimbi lena amaskandi kuphela na yonke imicimbi le umemulo kuphi siyatholakala nje bafowethu nisipashe thina ebalekele kuthina kwamanje ukuyiveza ngeza mina siqu sami yabona ngoba umunye umuntu engangikhomba esithombeni base ngibona umuntu yaba ingane kanjani le kuba njalo so samukele yonke into eyenzakala ukuthi ngisho kuthiwa yicece kuthiwa yini udwendwe nisibize siyacela nje kakhulu yonke imicimbi ngisho kanjalo silana kwezobuciko media in production nakhe ngifuna ukukubuza khona uMaskandi uyajika njengamanje sibonile uLanda Ushenge okukhombisa ukuthi uMaskandi uyajika akusewona lo Maskandi womtsizwa kuphela nalo Maskandi oshawa obaba ufuza ushukela nani njengamanje ngifuna ungixoxele ukuthi imuphi umculi wawenye igenre othandaza ukuthi uNkulunkulu wami mangakavumi ngasebenza naye umculi wakwenye igenre ongahlangene noMaskandi eminye nje imculo ngabe igospel ngabe ikwaito ngabe hip hop ngabe igqomu ngabe yini khona lomunye imuphi lo mculo ohala umsebenza naye angalo mhlabe wezilenga ukuthi ngishanda kakhulu nikhona lengane lethu uNkosazana Dot ave ngithanda kakhulu la ngane ngangukuthi mangathiwa kweziwe ivumelwano impela hayi ngasithatha isinqumo ngithiwa ngiyaluza uma ngabe ingenile nje engomeni yami kube kuphelisiwe konke mana uke ukhuluma na uhlabisa kwamdiyema lo jazi kungukuthi ngibuke ekuthenini abaculi abaningi bakhonile ukusebenzisana nabaculi laba abashaya omunye music yabo so ngabuka ukuthi ish la ngane-ke ngathini lokho engayilandela ngakaculi ngithanda nje ivoice yakhe ukuthi noma kungakulandeli kakhulu umculo kodwa ngayithatha ukuthi lento wazi le iyangichaza kakhulu uthe ulimithi mayithatha ngathi mina awunkunda Nkosi yami ngiyakhuleka ukuthi nami ngelinye ilanga ngisebenze yini ngisole ngale nto wazi usuyithanda personal
Kulungile baba yini ngizobona uMamile uphendula bafethu mana phendulo umthanda ezumculo noma usumthanda hayi ngiyamthanda nje ezumculo mhlawumbe mina sekuba ingane yami eyothanda ingane yakhe hayi baba yini South Africa sewona